Мәгариф журналы, шулай гаилә һәм мәктәп журналында үткән бәйгеләргә нәтиҗәләр ясарбыз. Үзем таныштырып икән, мин гаилә һәм мәктәп журналының баш мөхәррире Галия Ибрахманова. Әле бу айдан эшли башладым. Моңарчы эшләгән мөхәррирбез башка урынга күчте, шуңа күрә бүген дә шушындый тантананы алып бару миңа йөкләнде. Иң элек минем әйтеп китәсем килә, барыбызга да бик зур рәхмәт килүегез өчен. Ераклардан да килүчеләр бар. Безнең бәйгеләрдә катнашуыгыз өчен шулай ук рәхмәт. Һәм иң элек инде без язучылар берлеге белән берлектә уздырылган бәйге, әдәби карта бәйгесенә шул бәйгедән башларбыз, аның җиңүчеләрен бүләкләрбез. Әйтеп китәсе килә инде, безнең әлеге бәйгегә 300-дән артык хат килде. Безнең анда инде Казан, Нурлат, Әтнә, Азнакай, Кайбыш районнары бик актив булды. Язучылар берлеге вәкилләре белән безнең журналистлар барлык эшләрне дә тикшерде. Катнашучыларга иҗади эшләр өчен бала чак, рәхәт чак, беренче мәхәббәт, и газиз туган телем темалары тәкъдим ителгән иде. Менә шул темаларга язылган язмаларны җентекләп тикшергәннән соң без инде үз җиңүчеләребезне билгеләдек. Шуңа күрә менә әлеге бәйге турында да әйтеп китәр өчен һәм җиңүчеләрне тәбрикләр өчен минем сүзне халык шагыйре, Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директорының киңәшчесе Рәүф Фәйзуллинга бирәсем килә. Рәүф абый. Hayırlı gün. Очарашу благодаря видите. Hayırlı очарашу болсын. Очарашу нәрсе, скидкада хәзергедән кәйфегез яхшырак булсын. Әлдә килгәнмәде. Властьтер булдырса, шушы патроннарына кичәне очарашуны бик яхшы. Балдар да килгән сабыйларны аларда тилсәйдез бу очарашуда. Әгәр дә belki sizin bunlar böyle böyle yıllar üniversitede yani güzel bir bölge değil. Derse ben devamlı başlamıştım. Ben işi yoktu. Bu Pakos'ta yaptım. Pakos'ta kigalı yani Pakos'ta kigalı Çivaşo'dan başladı. Bu hayırlı olsun. Onun yanına işi vazifasından arkadaşım boşlar diye ama bunda indi ben biz oradan alsam dışılar gidakana hizmet kemleri ve işlerim tıraşı bildi kılar mı? İzle. Gidakana kötü bir işleri var. Eyvallah işleri. Biz burada Faruk'tan da şirketler şey Virat Tuğul, Atımızda Kupsi, Kup Tuğul, lakin bunların en asıllar ki bölümde çünkü bizim edebiyatları tarafılmağa, bizim millet yazmışına bir taraf bulmağa kişileri iş apresiyasyonunda Tuğul biz eğer bizden olsa şu halkta, şu şurada oturan kişiler de bizim için gelecek için böyle iş başarılı olur. Eğer de biz birge atlıyorsa, bir sonuçta olursa, fikirdeş olursa, bu da zor bir şey. Eşer matematik indi bizning iş avasılar ve bizning halk sınavlarda turan, kreşten, sınavlarda bir başında hiç yığın bulamadan bilalimiz tarafı. Bazen de şöyle, lakin biz şu an bu genç şirkan hem biz yigit qalandı bekle işe çıkasılar böyle. Hazırında bir ağız pişmiştik. Hazırında biz bir dizgine alay yol palatara halk gibi bilemem. Bizge indi bu. Çok işinin birinin bu taraf gerek de bu mağarifesinde, ülkesinde olsun diye. Yigit bugün. Lakin min barbar çünkü uylarda tutuyor. Çünkü bizning tariximiz, biz nip basıp duramiz, tariximiz
зор, тарихымыз бай. Біздің әдебият кебек, біздің татар әдебият кебек. Көп ғасырлы, көп тарих болған әдебият Россияда бар екен. Меніңше, бәлкі сіз айта аласыздар. Қайсы қолға айта алады екен, мәселе 13-ші ғасырдан конкрет әсер, конкрет авторы, конкрет әсер болады. Есе 14-ші ғасыр, 15-ші ғасыр, біз әр ғасыр бойынша, әр дәуір бойынша конкрет, мына біздің шушындай шарқшылы болады, мына шушындай ғалиміміз болады, шушындай жазушымыз болады, деп ауыз тұтып айта аламыз. Қайсы қолға айта алады екен, мен ауыр сұра. Мәселен, алай атамалап әйтеуір бұл әдебиетінде 18-ші ғасыр перелеріне генә башлаганда, бәлкім әсәрі авторы фәлән. Хадисалар, ул язмилар, ел язмалар, бұлар ғана бик бай деген судыйларда біз шушыны бір асқа едік. Ол зор еді. Һәм тағы екіншіні, рас, академистикалықта фикірлерге негіз бере бізді халықтың соңғы шушы бірнеше истейл ішінде, 90-шы жылдары кіріп айтамын, қазірдегі миллилік мизаны шақты үсті. Біз енді 19-шы ғасыр ақырындағы, 20-ші ғасыр ақырындағы татар балалар түгел, татар халқы түгел. Біз олақта көп нәрсені іштір, барады түгел. Инексімді әтік әйтейін, капырышып түзілік бірген әшіттік әйтімдігілерді. Ойланылмаған нәрсе бек көбейі. Әзір, әгер де башында ойы болар кіші, әзір әктеріне әтінері башы. Әзір, ойынша ойлылар байтап артты. Ойлылар әмді. Баласы тұрында, келешек тұрында ойлы тұрған кішілер артты. Bu mene biraz optimistik yürüyüşlere hem optimistik konuda negiz verir. Demek bizim buranın tarihimiz var, bizim iş süyüşü halkımız var, bizim maksatımız var. Demek biz bu dünyada yaşarga hakkı bitirgen. Ana şu şey, bugün geldim, redaktorlara gitmiştim. Bizim bu oturuda, hikmet uğrunda bir Мәгәріп журналы, ойлаған мәктәп журналы, ала жүкшіндей әнімше ұзағындай жылшылар біздің бәйгілері. Ақыр шекте біз мұнда зор ақшаларға келмедіңіз. Есе зор бөлектер күтпейсіз не. Ләкин жүкші аралашу әр жыл уақытта бізге қадат қойса, біз бәгелік табырнасы алсақ, бұл яқшы болады. Әгер де мәгәріп журналы отырған бұра Tuşuyla jurnalını tutaştırıp dursa, türlü hatta basılgan yazmalarında, materyalarında hem aile etlermekte, bu ilde okutuşlarını, mektepte aile etlermekte. Hatta arasındakine, aşağısındakine demek kadar birisi durulandıran tarafı basmayın. Elbette biz bu basmalarının popülerliğini televizinde, marifinde, Oyla məktəbində şöhrə zəgətdəki uğuşlardan başqa jigə bulmayacaq sizgədəyi, həm istirgən olanda indir uğuşlar yol yetsədiydi. Bu, çok tutulğan şu xüsusiyyətdən sonra konkret işgə köşü dərs səslər gəlməyəndən şu. Ona atalım. Aytıq istədim. Dövlət Rışqanşı, Raul abi sizin akıllı hem uylandırı тұрған fikirlerinizin devam edip bir neçe repliklarına aytıp atlap ketesim kile. Biz başta edebi kartı konkursuna yılmak yasap, bülekler uzlaşakız. Sizin adresine kadirli dostlar, şunday fikirlerini jitkiresim kile. Okutuşular, terbiyetçiler, kitapxanaçılar, medeniyet hizmetkarları katlaşa turgan edebi kartı konkursu tamamlanı bilen kutlayız sizni, kadirli dostlarımız. Mertebeli beyginin yumğaqlıq tantanasına jıyıldı. Tüm işinizden dış, icad bilen şüghullanırken, vaqt tabuğunuz, aktif qatnaşığınız üçün zor rahmet sizge. Yerekli temaga icad etu, bəxət bitu. Şulay bitildi. Kelişəsizdir bu fikir bilen. Bigerek de hazırki zamança innovasiyalar tüşüründe bigas kişilerine yerekli icadının təmin, lezzetin duyalardır, ilhamlanalardır benimce. Beyginin iştirulda qatnaşqan Tataristan Yazıcılar Birliği Reisi, ayrım alganda Yazıcılar Birliği'ne de ayrım alganda anı reisi Daniel Habib Rahmanoğlu Salih Hıfqa'da zor rahmetimizni bildiremiz. Jingilchiler,
siz hüneri ustalığınızı tağında üstürüp көрсеттіңіз, kalemiğinizi şarladınız, kamillikten şiği yok diler. Kamillikten şiği yok. Bu hak sözler. Kamillikке ımtılıp yaşayan balası. Şulay bitin dostlar. Kamil işleriniz bizni de sıklandırdı, süyüneriz. Sizin bulmuşlar için orulanabız sizin bilen dostlar. Siz belgide katnaşıp, özünüzün kolektifinde derecesini yukarı götürürge yardım etəsiz. Bizden jurnallarda da keng cemaatçilik arasında popülerlaştırasız. Şulay mı? Rahmat sizge, şın köngülübüzde. Hazır Edebi Kartı konkursunun nominatsiyalarını ikmal ederiz. Nominatsiyalarda jеңүүчүләрне бүләкләп китәр өчен. Birinci nominatsiya tizme eserler nominatsiyası diye atıldı. Tizme eserler nominasyasında 5. orunni Enise Reşit kızı Hadiyulina yolladı. Alabuva'dagi 2. maktabning Tatar tili ham adabiyot o'quvchisi. Avla bir rahmat. Bular tarafından. Tizme eserler nominasyasında 3. orunda yollagan Enise Reşit kızı Hadiyulina. Tatar tili ham adabiyoti o'qituvchisi. Alabuva'dan 2. maktabdaşlik. Fotoga tushasiz. O'rtaqara. Yaxshi. Topshiriq sizga Çünkü şulay okutup da şulay icad başarılarını şulay. Bu şiir yazarlar kişi bir şey bu kişi. Şiir belki kişilerine bahsi getirmiyor belki şiir okutma bahsi olarak değil. Lakin kişi umulur eğer de candaş mısa, uzaktan sayı o zor ayırır. Siz şu an sayı kişi. Bunun için Dostlar, şu tizme eserler nominatsiyasında 2. orunni yollagan Leysan Ferhat kızı Ganiyevani chaqiramiz. O Etna rayoni Kuvan maktabidan kimiya o'qitadi. Qutlaymiz. Sen ders anlatma. Mesela hatta da benim yanlışmasa bana komuzlar kuralımız bir kujiler. Ne yanında? Bana uçalıklar, teknik ele çalıştırma şey. Ama aldılar orada da var. Mesela bir yaptılar istedi yaptılar. Bir yaptılar. Hemen oku yaptılar. Sınıfta hatta o koydu. Kontrol evlat parası var. İstihdamlar tuvancayı. Hayır. Kapak şarkılar, başkalar da bir kursada çalışıyor. Demek ki bu işte doğru bir test diyorsunuz. Hani kimi okutup da kişi kumulunu ne teste getirerek şeyler var size de bırakın. Muşlar size. Dostlar, şu tizme eserler nominatsiyasında 1. orunni yollovchi Damira Ramil kızı Minnibayevani chaqiramiz. O Tireçi rayoni Ilıgüşe Bağlar Bahçesi'nin iştekli müdür bo'lib ishlaydi. Qutlaymiz. Çıkışlar, Avrupa çıkışlar, Almanya'da hem istemlenenlere katılmak parasını yedi. Teleşi sava yaptılar, topluluk yaşadılar, yüzünden takdirler. Hani bunlar, divar bugün ilk içinde mesela olan nasıl belli? Bu yaptılar, bizim yaratlar babalar bozuyor. Hani çıkışı, yıktı işi kreş, kapitali çıkan yapılardan üretmek için var. Fatih Havi'den para alıyor, kısmıyla. Ambi edebi dili zaten yoluşu bilmem. Bu
Direkt biterenler kirip batsa bu nege kirip çıksan. Şak patmalı Fatiha bir kuzduğunu tuttu. Elade belki bizim defalet bile tüm turgamızda gibi. Bayber etik mahdil kuru kişilere Hazreti Kuley'de kaldırmadır. Bir de büyük bir şey. Bizde yok. Eller bu yaptarasa Fatiha bir. Şular. Açık. Kirşet biraz. Biraz problem. Ama şular Damire Arabet kızı. Senin sorun sizge. Bir o gerekli sorun bu değil. Sağ olmasa icat edip bulmayın. Sizge müritlerin bittiği, öyle de tanışlık değil, hem sizge hata olmuşlar. Şimdi çalışmam bitirdim. Sen mesela kitapları alıp gelmişsiniz İngilizce bir vakittayım. Sizge de veresin bile. Çünkü bu öyle de bu işin benim kitap yok bu. Robert Vezir'in şiir dünyası diye bir kitap şarkılarındaydı. Daha ağaç binlerle kim görüyordu? İki. Süper. Yani bugün de ne ister bu? Fotoğrafı gördünüz mü? Hayır. Ben miydi? Raul abi yavaş cevap ediniz. Hazır. Hayır. Barada. Aynen. Jinguvchi do'stlar ko'p hali bizdan Raul abi. Hozir biz shu adabiy karta konkursining ikkinchi nominatsiyasida jinguvchilarni bo'lishamiz. Chashma asarlar nominatsiyasida. Chashma asarlar nominatsiyasida 3-chi o'rinni olgan jinguvchi Milosha Kashfiddin qizi Hasanova, Muslim rayoni Varashrosh maktabining boshlang'ich sinflari o'qituvchisi. U qizg'anishga bugun kela olmadi, lekin bo'lakni topshiracakmiz. Şu chashma asarlar nominatsiyasida ikkinchi o'rinni olgan kishi keldi. U mana Zatiya Nabiyullah qizi Shakirova, To'qay rayoni Tuban So'qsuv maktabining tatar tili ham adabiyoti o'qituvchisi. Komisiyada jüri komisiyasi teşekkür negizde şiirler okunan bizler biladi. Şiirler de teşekkür ederiz. Anlatışmaması değil. Dizme eserlerde, çeşitli eserlerde bir bütün kadar dibet aldım. Şu an buraya sizin anda bir tane kişiler bakalagenlerdir. Şu an buraya gelmeyen dinleyeyim ben de. Acaba mücadele de tapşırısı arkadaşlar. Sakız eksiz müzik tapşırısı. Yaxşı. İsmi yanında Tatlıyız. Hazır Chashma asarlar nominatsiyasining birinchi o'rinini yo'llagan Faniz Damiro'li Kabirovni chaqiramiz. Yashil Uzan rayoni Molla Ili maktabining tatar tili ham adabiyoti o'qituvchisi. Şular. Orunlar uçmakta mısın? Tatlıyız. Hazır. Grand Prix iyesini chaqiramiz. Sahnaga Nodiya Foyaz qizi Valiyeva. Qozondagi 162-chi bolalar bog'chasining tatar tili tarbiyachisi. Rahmat sizga. Grand Prix iyesi. Biz bir kızılı, kökten küpü bağlı, bir yaratıp, hürmet edip, varımızın da sizin bugünkü beylem bilen, kimgedir beylem edip, vardı şunu da desek bile kendine bizim orada gitse de bugün anı yoğunsak da dürüstlük şey yoğundu, bugün tamada. Bilen kimlergedir beylem demeyesin ki, beylem de bizge kulega düşmezsin gibi, kökten anı yoğundular.
кишилерге насип булмасын. Барбызга да башлар телим. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, Раул абый. Галия Илдаровна, так, хәзер. Нидә күчетләрдә сездә киташ тикет, юбикет, юлкан. Исемне, исми Яна да ши башлады. Мәгарифтә, валим, филология кандидаты, Аршаевде, Мөхәммәд Рәхмәт, Раул абый. Рәхмәт. Эшебезне дәвам итәбез. Хәзер Хәзер без сүзне бирәбез татар халкының танылган шагыйре Рифат Сәлихка. Рәхим итегез, Рифат кардәш. Хәйрле көннәр барыгызга да. Бүген барыгызны да шундый махлук таныс белән тәбрик итәм. Ни кызганыч, мин дә бу бәйгенең жюри булырга насыйп булмады. Бугай бик кызык әсәрләр булгандыр. Шулай да һәрберегезгә киләчәктә дә уңышлар телим. Менә бүгенге бәйрәм ул шушы бәйрәм өчен генә иҗат итмәгез дип әйтеп булмый. Сезгә дә укытучылар да, балалар да бар. Киләчәктә дә зурдан-зур уңышларга ирешәбез һәм укытучы хезмәте бик авыр эш. Мин әнием дә, хатыным да укытучы буларак, сезнең барыгызны да аңлыйм. Бик катлаулы эш икән. Шуңа күрә һәрбер эшегезгә Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсен. Гомумән сез булганда безнең милләтебез яшәячәк. Чын мәгънәсендә менә безнең милли үзаңны, дөнья карашны күп очракта укытучылар тәрбияләп бит инде. Менә безнең укытучыларыбыз безгә нинди белем генә түгел, нинди сияси, милли үзаң дигән, ниндидер сияси позиция биргән, менә шулар бездә дә дәвам итә. Сез дә әгәр дә шундай үзегезнең дөньяга хәерле карашыгызны балаларга таратасагыз, ул бик зур, бик яхшы булыр иде. Һәм укытучылар турында эш yerində кимшә булмасын дiyəm. Һәр карашың гыйлем нуры синең, һәр сүзеңдә синең изгелек, янидер син бәлки, без дә синең бәгыреңнән төштек өзелеп. Тактадагы акбур белән язган һәр бер җөмлә безнең күңелдә, мең галимнән якты йолдыз булып балкыйсың син белем күгендә. Галимнәр дә галим була алмый, шагыйрьләр дә шагыйрь түгелләр. Син утырткан гүзәл гөл чәчәкләр шытмый калса күңелдә, әнидер син бәлки, без дә синең бәгыреңнән төштек өзелеп. Укытучы булу фәрештәләр язып бетерә алмас изгелек. Рәхмәт сезгә. Безгә бик зур рәхмәт, Рифат әфәнде. Тагын шундый матур шигырьләр язып безне сөендерсәгез иде. Бүләкләр тантанасын дәвам итәбез инде. Безнең монда кунакларыбыз арасында балалар бар. Алар да зарыгып көтеп торалардыр. Безне кайчан бүләкләрләр дип. Быел инде республикабызның иң зур вакыйгасы ул СССРның 100-еллыгы. Әлеге уңайдан без Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә Минем Татарстаным дип исемләнгән рәсем конкурсын игълан иткән идек. Анда инде мәктәп укучылары да, балалар бакчасына йөрүчеләр дә бик актив катнаштылар. Бик матур рәсемнәр ясап җибәрделәр безгә. Шуңа күрә хәзер аларны тәбрикләү өчен сүзне Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Илдар улы Халиковка бирәбез. Мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле мөгаллимнәр, балалар, хөрмәтле безнең президиум. Беренчедән, рөхсәт итегез миңа барыгызга да кайнар сәламнәр җиткерергә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетыннан, безнең хезмәткәрләр исеменнән. Форсаттан файдаланып, мин Галия Илдаровны шулай тәбрик итәсе килә. Менә яңа вазифасы белән. Әлбәттә, бу инде аның өчен яңалык. Бу юнәлештә без бары тик уңышлар телибез сезгә.
Менә Ландыш Равиловна башлап җибәргән эшне сез шулай йөрәштә дәвам итерсез дип өмет итәбез. Һәм инде әлбәттә бөтен дөнья татар конгрессы һәр вакытта да сезгә ярдәм кулын сузарга әзер. Бу ниндидер бәйгеләр булсынмы, чаралар булсынмы, без инде менә хәзер бик шактый гына хезмәттәшлек итәбез. Ул Мәгариф журналы белән дә, Сөмбел Нурисламова белән бәйле һәм мәктәп әле менә күптән түгел генә мактанып әйтеп китмим әле 8-нче санында үземнең гаилә белән дә әле булдым. Хәтта мине җиңде гаилә мәктәбе, мин инде бик накаштым. Юк, мин публичный кеше түгел, мин андый юллардан бик читен торам дип әйтеп тә карадым. Юк, барыбер җиңеп чыктылар. Димәк, эшләтә беләсез. Бөтен дөнья татар конгрессында эшләтә белдегез. Шуңа күрә рәхмәт, бик матур килеп чыкты. Менә Алла Таала безгә хезмәттәшлек итербез. Инде менә шушы бәйгегә килгәндә бу очраклы түгел. Без ел башында Сөмбел Нурисламова белән, Ландыш Равиловна белән очрашканда шундый бер фикергә килдек. Безнең бит инде бу зур, матур ел, ул СССРның төзелүенә 100 ел. Без уйлаштык та, менә концертлар күп, чаралар күп. Әле ул вакытта пандемия турында сүз дә юк иде, без планнар корганда. Менә үзебезнең балаларыбызга да нинди дә булса чара башларга кирәк дип уйладык та, бездән шушы бәйгене оештырырга булдык. Миңа калса, бик отышлы булды. Балалар катнашты, бик матур рәсемнәр килде. Менә бу безнең балаларыбыз арасында киләчәктә талантлы рәссамнар булыр дип тә уйлыйм мин. Чөнки сәләт бар, ул һәрбер балада бар, сез беләсез, менә мөгаллим кешеләр аны девиз буларак куллана. Сәләтсез балалар юк, һәрбер бала сәләтле, әмма аны аша белергә кирәк. Мин моны үзем дә укытучы буларак әйтәм, чөнки үзем укытучы кеше һәм нинди генә чарага барсам да, мин күзем белән укытучыларны шундук күреп алам. Алар төз утыралар, алар игътибар белән карыйлар, алар кызыксыналар, күзләре янып тора. Менә монда да бүген публика безнең нәкъ шундый ук. Монда мөгаллимнәр һәм инде аларның укучылары. Сезгә тагын бер тапкыр зур рәхмәт әйтәсе килә. Аннары тәбрик итәм сезнең яңа уку елы белән. Миңа калса, төрле хәбәрләр йөрүгә карамастан, пандемиямы, икенче дулкын дип сөйлиләр, аңа карага түгел. Безнең эшебез бар, мәктәптә беркайчан да эш бетми ул. Мәктәпкә инде безнең һәр вакыт гаилә килә. Бу бер чылбыр, без бер-беребезгә ярдәм иткәндә генә шундый югары матур нәтиҗәләргә ирешә алабыз. Шуңа күрә мин сезне тагын бер тапкыр тәбрик итәм. Яңа уку елы белән иҗади уңышлар, түземлек һәм инде үзегезнең балаларыбыз һәр вакыт сезне яңа җиңүләр белән шатландырып торсыннар. Уңышлар сезгә барыгызга рәхмәт. Әйдәгез, кадерле дуслар, бүләкләү тантанасын дәвам итәбез. Хәзер безгә Минем Татарстаным конкурсында җиңеп чыккан номинантларны бүләкләп китәбез. Илгиз Илдар улы Халиков бүләкләп китәчәк. Татар конгрессы исеменнән Данил Хәбибуллин.